Local basho karabesa Mutsho shuzori when we fara spionera korishabelesa zvineba kutsibza zvone rorabesa ngeno kavundo lashu la Western Cape huko bonera nepala magabelo ashdoba okwata bukuma zotamba zodoba na mimuya nepala oni architwa porishabelesa na ngeno rikodera kavundo lashu la Eastern Cape zvineba kutsibza zvone ndizvo rikezla mvura asimvura zodine omanda 30% pedzi wa mvura ara rikodabelesa ngeno bukati ya shango lashu hadibona la hone huko urapu wanga utoraro pedzi habona uko rosha bukuma vundo lashu la Eastern Cape musarikodabelesa na kavundo shula kwazu Natal rishigonyone bako tsibuzo zori mvula nepala skaka 30% oni arishabelesa petunga ngeno vundo ni lashula Gauteng nahone habonala horapuwa unamvula dzineza khorabelwa rishabelesa petunga wa nepala Johannesburg 19 degrees rarabelesa nepala Bronkhorstspruit nahone 20 degrees Pretoria 21 degrees rampedza high hodoba hodzika ngautoralo kavundo la Limpopo hone zvine bako tsibuzo zone ndizo nono kubona idokufisa namvula dzineza khorabelwa hanepala Giyani 25 degrees rarabelesa Thando 24 degrees Polokwane 22 degrees ndi Mutsho no khobonela khawo uchidoba worafuwa zwabudira labesa phala vununi la shula Mpumalanga 26 degrees phala Skukuza zvatampezo do khoroshwa pete pamba nawo Emelo 17 degrees zvatampezo high ndi Mutsho no do khoroshwa kumana phala Mkhonto 17 degrees rikovela phandanga utalo khavundu la shula KwaZulu Natal rikobona zoro doba hushkoroshwa bukuma Durban 19 degrees labesa phala Port Shepstone 18 degrees zvatampezo high ndi Mutsho no do khoroshwa bukuma khawo rikotwa forishila balesa petunga phala khavundu la shula Eastern Cape ningamashoni hadinga udiba mvula zaziko fela pedzi kubona chitopa chikoroshora bukuma Makhanda 11 degrees Mthatha 14 degrees rarabesa phala Komani 11 degrees Mutsho wa Phepo bukuma rikhobesa phala vununi la shula Western Cape oni nono kubona do chikoroshora rishebesa Riversdale 15 degrees Langsburg now on 14 degrees ni Mutsho roshora bukuma vununi la shula Northern Cape Kimberley 20 degrees rampizo do khoroshora bukuma rishebesa na Petunga Springbok ne phala temperature dzika 23 degrees rabvela phandanga utaro khavundu la First State nahone ukubona do chikoroshora bukuma temperature kotomani phala -2 Fixback ushikana phala ka 17 degrees ramzo kaneli livundo doba huchkoroshora bukuma vunduni lashu la First State na phala Kronstadt rikhobesa doba ka 19 degrees rikotwa aporisha belesa khavundo la Northwest na hono kubona temperature doba adzibkatinga utraro temperature siphala Freiburg nga 22 degrees ubva kanimkolwa matsila ndiri madekwana abude